Mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu habayeho kurasana hagati y'ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ubwo abasirikare ba FARDC barekoraga umuriro w'amasasu ku biro by'umupaka i Rusizi. Ibi byatangajwe n'ingabo z'u Rwanda mu itangazo zashyize hanze kuri uyu wa gatatu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2023. Muri iri tangazo ubuyobozi bwa RDF buvuga ko ibi byabaye saa 10:30 zo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, ubwo abasirikare ba FARDC bari hagati ya 12 na 14 binjiye mu butaka buri mu rugabano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka wo mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, hanyuma barekura umuriro w'amasasu ku biro by'umupaka. Ariko nanone ku rundi ruhande, Colonel Mugeni wari komanda wungirije w'umujyi wa Bukavu yasanzwe mu cyumba cya hoteli yashizemo umwuka. Aka kaga kagwirira uyu mujyi mu gihe n'ubundi bari ku rugamba rukomeye cyane rwo guhora mu myigaragambyo ngo bari kwamagana ingabo za EAC ndetse n'iza MONUSCO bashinje kudafata iya mbere ngo barasinya ishyamba za M23. Ibi kandi byabaye mu gihe abasirikare b'iki gihugu ba DRC ku rundi ruhande bari kurasana n'ingabo z'u Rwanda, ubwo mu rukerera bakozanyagaho barasana umuriro w'amasasu, ibisasu binini bikomeye cyane, ndetse bikaba byamaze no gutangazwa neza ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamaze kwigarurira teritwari ya Masisi hafi ya yose. Wasabwe gusubira inyuma ukarekura uduce wafashe muri iyi teritwari twose tugasigara mu maboko y'ingabo za EAC. Ariko nanone ku rundi ruhande mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Tugiye kugaruka mu nkuru zikomeje gutangazwa, aho muri hose mubane natwe mukanda subscribe ni kuri button y'umutuku mukuru no kunzogera tubone 5 muri izi nkuru zikomeye. Mbahaye ikaze. Ibi byatangarijwe mu nama yahuje abakuru b'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu murwa mukuru Nairobi, ubwo basabaga ko izi ngabo z'inyeshyamba zigomba kuva muri turiya duce twose zafashe muri teritwari ya Masisi, hanyuma utu duce tukajya mu maboko y'ingabo z'uyu muryango wa EAC. Izi nyeshyamba zasabwe ko hagati y'itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kugeza 13 z'ukwezi kwa gatatu zigomba kuba zamaze kuva muri ibi bice byose zafashe zikabihereza ingabo za EAC. So bwa mbere izi nyeshyamba zirekuye uduce zari zarafashe, kuko bwa mbere zarekuye agace ka Rumangabo na Kishishe, ibintu bavuga ko bakoze mu rwego rwo gushakisha amahoro. Aba basirikare bakuru bagaragaje ko umutekano wifashe nabi, gusa bongeraho ko inyeshyamba za M23 ziri gukomeza kwigarura uduce twinshi mu rwego rwo kurengera bene wabo bavuga ko baba bari kwicwa bazira ubusa muri iki gihugu, by'umwihariko abo muri teritwari ya Masisi, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Iyi nama kandi yemeje ko imirwano ihita ihagarara ndetse n'imitwe yose yitwaje intwaro igahita ihagarika intambara, ndetse bagashyira intwaro hasi, ndetse na leta ikagana inzira y'ibiganiro kugira ngo amahoro yabuze mu burasirazuba bwa Kongo aboneke. Jenny Yakutumba uyobora inyeshyamba za Mai Mai zikorera muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko hari abasirikare ba FARDC benshi bamaze kugambana na M23. Ibi Jenny Yakutumba yabitangaje ku munsi w'ejo bundi tariki 13 nyuma yaho icyiciro cya kabiri cy'unyeshyamba ze zagombaga kujya Igoma guhangana n'umutwe wa M23 zafungiwe amayira. Uyu Jenny Yakutumba avuga ko hari abarwanyi be bafungiwe amayira bageze ku kiraro cya Mutambala muri teritwari ya Uvira na Fizi, ubwo barimo bashaka kwambuka ngo berekeze muri Kivu y'Amajyaruguru kurwanya M23. Ariko nanone ku rundi ruhande